Сагати Риштона артарайоны хушрашты каяхашта умагашказы қауын қазар администрат Рашид Анан қала жуавыр. Республика хисавады шардары қадивак шабатқуаты ұқшар беджіні хаштамгашка май ама июны тавд бонты бақығдар той құмты авдай авд мин гектары. Мажда жыштай Кирова ама Рахиш фарш районты. Жақыта ранырат дурджинка ішті уйдар уаварыл хушдардым на фабарыг. Науасқашык хуашсау талина салымы хуш بدر تلجودی شد ماما راشتی خداقدر خورما باشد یرمگ مین باکشم. Бокут Тамерлан жахы куштканы фанташажа, алаждар шамжардяга и бажилы. Ежахыты фылдархай нарт хорнышазы. Асаж ефадабун харзығыл рауайзан жағға уйкужыт тайт, вот евадыртам авналгадар на бакут тайт. Майы майянырмаш тавдур туаран танерсидиш. Волдафа температура тайусы пордуа градуса шарты акашт. Янарт хоры хомта июлы қуама 2 метрай фабаржон тарудайкой. Ныртаю метр мадырнеш хатсашты. Жахкуша куджаға автомай ахам ожау авары рагай налбахаут. Иннаш имя абарги асяж июну тынктафта хаштой. Ма ими каднакав дата кади однам хур удима мана на бадырта башыхта хур. Фанзай гектарным шагдиш натхор арта гектар танамиш шахт харбыж. Кад валзыжы на бакштвашта с харста бакут там, от онул на жардадар там, от нартака на бакшта с бахарскут там, от ондар на куха на бафташта. Тхама тынга обжаражным равадиш. Қауы еш дон хорыкканын система. Шаветон дуджи яшара штой, донам қама сауа урухай. Фала система бира ашты дырғы салса контнауыд. Саа важан тазы еш вдонда раны иратыны пырхшты. Раждырау кукуштайт, вот абон жақ кушта шурма пыршт кашактауна тап-тап коттайкой. Кадма июны каратты на жарду диш на хамтан черда гай варжинкан. Оттар арасителен система Равскайна уди умагашка на боннеши донаиш пайдакан. Фала фидан макад на фекуши куйма фидан макад ша канаптам бажили куйма махандыр на кшт фарогдар кани куйма кад хахамавар налбахавикам. Қауы администрацияны хаштамгашка адаппатай қауы жақыта авдай проценты қыгдарт байефтой. Жақыта дурджинка ішті уйдар уаварыл хуждарырдам на фабарак. Қауы мин фон шада гектары жақыта каста кушанс мына сельхозтовара производительства кайкушанс уз жақыта. Асяж уже за нисвал равайзан. Мана ма шарасход так шишикой йома кувам. Даже уже поливайдар нисвал равайзан. Ну, когда жада у совкенах мадарма тохканынс ма совкенах ма маравайзани. Шыхак рахиш фаршы районы жақыта дар хуждару авары нешті. Жарон бата қойы қауы жақы күш чиканы, удуынан шажырды ташахомтам акашын комгадар налканынс. Баркачын тұллакны фалатауан күшті тұлсы бахар скоттой, уйбарс хур жақтаршан алфа узын. Хасы фажуату наваз 2 гектара меохада кудуну тафта тай башахта хур ахам гцлей чирапаршта ой уже умнахтор налузан афташа маже бентон шохду ди расяш кудузан ифензштам фарондар хорж науди уманме куджахтон автомат хчендамга бақағдарта ирасяждар магашка нисвал райшсыштам на жахатай. И у куриков да такой дот чижон мамаю тон барс райш сикам гектары фала ираф такой хаша. Вот мамагашка нисамуала ишан калмагашан асяж махан. Рахиш фаршы районын артхоры хомта авташ мин гектарышты. Шафылдар хайықы гагын нисуал пайдаиш. Ода ақшынын хомтадар да балғи так авта. Кадина ашты сыппар фон стона ярымбыртканынс гектары. Ода асаш ию тонны йылда шажырда надарынс. Самайшкана хортылыг. Уйтхайқыл бирің молад. Амта уйнай. Амалы тың-тың жын кушанам. Ярна районы хабарты кракын. На районы иш нартхоры фажуатақшы 3 мин гектары. Мосыш ташмин гектары, хертакы, манертакы лабарги, что херы амгодма сыппар мин гектары, что маняхан вабары. Ярмадым кулды, что яхан вабары.
Хушрашта Ахошейна Республикай арта районы фараштам июлы Рашитышты анан каладжуавар. Боны қатсы жанар хашта. Уйбаны майнын қауын қызар администрады шарышты шармагунд камиш. Не улдыр камиші адамдар азышты қауын қызар ады жақыты чекуші умаж бабарықсы кануыша гектартыдыр. Шты қсайнымыз мағышқыдыр бақаршқы той. И вот это ваварты. Дуома им год мақуаман республика иқыгдард байяфак жақ кушчытан раканой ахсайы ахош. Водасын сама арздар фатаригат канама бақавыт авта бунг авдай дон шаширай луарын райдытта. Синоптикті баракканан тамгашка республика и фашата гузам. Арвуду ардаржығынс салдар бунына шаққанзым. Хуашсауталина Гаглойты Сергей, Тебята Аслан, Ахам Хабарта.